Hello, mi pite Jose. Welcome back to Lenggam. Part masachun Thumakai them khat in a hilchen tawin. Tunin Thusim kipat na episode 1 ngai din aniki go taw hite. Thusim hong kipat na hin Castle Black muna Night's Watch. Mithum bu bang khallama thilumdan ho pha hinam tin kholtu vetu din agapot do ne hiji bu bang kisa alona pena ji chu ipiham itiale sa lang ti chu north gam kaya pat white workers ho akona kiven na dinga kisa hi bailama head din ehon inmunu fencing le gate ikisa utabang ahi Westeros chunglang pe agam giya pang ahi achuma paya chi hiji ho thum la a khat pa chun mithilong design nei ta anaki gola tampi amu phanin akilhon pi ho koma ahong le seyin thilong ho omna lang chu aga khol ki nuwen a hi le mithi ho chu anale hingkit tawin chomlo ka in aga pui aloi te ni chu zombies mithi hingkit ho tin he ho chun athanun khat pa chu anung langa pan white workers khanin alol atana athah chu amit ta amu pha chun akichabe se jengin thi zamin hong zam phain a hi le Winterfell gamsunga ahong zamlut khata na hi hichi bu bang Game of Thrones at the wall tia ki he hichi to chun kinai pen chu Winterfell hi tua hi Ned Stark le ain sumi te hin mudiu hi ta je chun them khat hilchin na hin nei kate Ned Stark hi Warden of the North tin jong aki he mikita ale amo po na zuijing mi khat chu he Azinu chu Caitlyn Stark ahin changa hinglonin ahi Robb Stark ata pen apadin mun hin lodipa Sansa Stark numei that pun hui thanu mi ahi Bran Stark mun ado elwale asanga kalnom jing chapang khat chu hi Arya Stark numei hi wanga numei thil lunglut lo tomboy that chule alum pen Rickon Stark amho cheng hi hiuve ama hin numei chuma ko chapa khana nein Jon Snow akiti Jon Snow hi chapang pata hi wanga Caitlyn in amunom be se lo khat chu hi chule ajita ta nu cha hi lo ji chun Stark phungmin putsa lovin agam kai bu bangam hi ji chun Snow a hapovin hi chule Theon Greyjoy apa du phat lo je a Ned Stark in apa punishment pi na dinga hi chapa hi aniawa pat akoma umsa an kisin pi khat chu hi Anjua hongzam do patru Winterfell duty pu sepei hon amu phanun ahin manun avai pupa Lord Ned Stark kom alut tawin ahi ahongzam do patru Ned Stark in tudon anei na hi le ama panjong white workers so commit ta kamu je ahongzam do ka hi tia don bunwang chun Ned Stark in kumsang masanga ki mu khalawa hitai hi thei punti di thei punti tin a bol nom lo hle wangin amo po na azuin ama pa chu alol atanin athat tai ga he di kha chu Night's Watch ho hi apan munapan hongzam do kitipo chu danin akana hitia hi anabol jiu hi hi chu ho ki cheinungin inlam ahung kile langun dire wolf kiti tua ai ho gam uicha tabang ho sanga len jep le ha jem ho hiwe api atisale ano khom amun Starkngen hizat pi hi gamla a ahiti ule athi ding het sa hi ji chun that do zo tawte atile Jon Snow in itha sangun Stark in sungrong nga ahin ano ho zong nga ahin law hitin ina ikiwa zo ule phalo ham atile apanjong idea chu phasan hiti chun khatchi akilaon ahung tawve tun abanin King's Landing langa da ahung ki vo in Cersei to Jaime Lannister a uchalanin ipichung chang mong asailon hamwang aki hechen pon thil khatwang agon hlon hile akilomin heti chun lunglut ta in anaki holim hlone Jaime Lannister hi lengpa dinga Kingsguard na hi chule Kingsguard ho jong hin dan khat anei ki chu hi le koi ma to ki chenglowa ji jong anei thailo diu hi chule Game of Thrones a hi Lannister insung ho hi mi hote sum choite khat chu hi ve abanin mithi khat na hong ki moin hi
tun langkhat langa Winterfell langa Starkin a jamdam aniki zut ngim lain aloinu a hinga chin hichile khathona kisun Jon Arryn hand of the king Lengpa right hand pa athi thu chu aga sei pen a hi anjwa mi thi ki mu chu Jon Arryn hi a hi athu aza in Ned Starkin apana le azengin hi azi chu athipa hi aman apata bang banga agel chule tua leng Robert to aneu laya chu ama hin cha anei lo ji chun achapa hlon bang banga ahin vet kola chule thina ding din muna patzong anahu do hlon a hi chutakilana Jon Arryn jinu chu Caitlyn dinga asu pinu hikit ngel a hi hizi a chu apata banga hinlam hil se helowa a in sung mi zong a hi thakin in a hi lekha thona chu Leng Robert Winterfell hongding a hi tin zong akisunin a hi ji chun lengpa hongdi ji chun Stark chapate zo se akisunamun ki gong dem san anga tawin a hi Lengpa hong vailhung ding nga apuma akigut jing layun tun narrow sea tu khanglin Gaaljam esos lang anachi kitaw hite esos gam kai lin ta sunga pentos kiti city ahin uchani imuve amani hi Targaryen insungmi ahilone Robert in galpi a Targaryen insung kiti zo se anasu manglaya Leng Aerys Mad King tia ki hepa chanu Daenerys Targaryen le chapa Viserys Targaryen ana Gaaljam do hlon te ni chu a hi chia Viserys in alung tu pi pen chu kapa leng anahin ama ban ta leng pading chu kai kahi ti a he hizi hin anawnu chapang cha kumsom la thumbe Daenerys hi eso sunga dothraki gamsunga a leader pau khaldrogo to kichen sa a ama army elwale se pezo se kila a elwale mancha a Westeros a Lenggam Sagi zo se nungla a leng din mun tu di ti a he Dothraki pawa khal chu leng ti na hin hilai mi ho hi achon danu anun akhanu hi thinglang mithat gal hangsan kicha na neilo milui pe chule ei ho ku kicha te tabanga gal maya nung chon lo te hi wen apau manuzong za chumbe hi Viserys hi migilota pawarangol mi a hi ji chun anawnun akicha in ama seibang chun khaldrogo chu kichen pi din anom tai tun Winterfell langa lengpa hung vailhun kipa thanom ta in alimun akimuto tawin a hi hichahin lengnu Cersei Kingsguard Jaime chule aso pipa Tyrion Lannister zong hongza ovin a hi Tyrion Lannister hi dwarf a hi epawa aping sol a hi lo le minyau chi ti dedan a he a hi ti ji hin koima povin adei be set poi ahung pen pena anu zong ahin hu anabei pe a hi ji chun mizo sila a ama so pinu ta Cersei Lannister in a the pen kinin a hi ahin aso pipa Jaime Lannister in wang muda lovin angailun a the pon a hi Robert honglun chun Stark koma kata san le kasun pen golpa nang karai hena na pandika de ye hungin King's Landing a chita ite tin atim tan a hi le Robert jong anomen a hi chule kachapa Joffrey to na chanu sensa ikichen sa a ipiti ham chuti le Baratheon to Stark insung ki ka that cheding a hi atin a hi chu in insung mi thi ho statue a ki sa a ki koina mun langa akilhon phailonin aki holim phai pe hlonin a hi Robert in Stark so pinu statue mu in ngai luta in athamin akicheng dinga lom kan heilonin a hin aman mi chum lungsit a chanin a hi ate hizi hin Robert hin khu hat in atong khan kazan imut si le katha jinge ati Stark in zong Targaryen in sumi kitizo se om to pove atin a hi tingta sei dinga chu Stark so pinu hin Rhaegar Targaryen akuna chapa hin nomzo an hi Robert wang hin Targaryen in sumi kitiphat ahin laisia kingalowa thagam hildi lungput anei na hi ipizia Stark to Robert hin Targaryen in sung ho hitimu da hlon ham itiale Mad King tia zong ki hepa Aerys to Targaryen vaipu sunga achapata penpa Rhaegar Targaryen in Stark so pinu Lyanna Stark Robert jiding nu anakizam pi a chule Stark nu le pa anatha pi u chukeu hilowa azi beya Stark lu changjong anathumu hichhozo si ja galin ta anom kha a
Targaryen insung kitizo se anatha chai nongwa lengdin mun chu Robert hongchang ahe hicha Mad King chu a King's Guard pa Jaime Lannister in anatha ahe Lengpa Guard lin pena panga Lengpa anatha ji chun Westeros gamkai lin ta sunga zong mipi hon jana na pibe se povin Kingslayer tin zong ako jiuve hichu Lengpa thatpa tina ahe Chuzovin Robert nin Lenggam nadinga Casterly Rock Tywin Lannister chanu Cersei Lannister chu akichen pi ahi hitia kicheng mai ahi hlonji in akika hlon hi kilungsi na alwala ki ngai lut na bei hil nu pahin khu anei hlonin ahi hitia mi pin ahi na thei cheuwa ankung so khomuwa Leng Robert hong vai hlun golnom aman wangun Jon Snow chu Caitlyn in ala ova alat de aday lauzi chun pam langa hinkono mot a layin apaneo Benjen Stark tichu Ned Stark naupa amahi Night's Watch khat jong ahi ako ma hongin Castle Black nga hongin kehon wang bastard ho kathe ji pove atin hele Jon Snow jong anomin ahi aki ho lim hlon Tyrion Lannister in anazain ahongin ahong dai chawai le in hele Jon Snow jong no mo asan bastard khat hi ipin he diham atin hele Tyrion in jong kei tabanga dwarf ho hi apa mit mu a bastard tabang jing hi ve tin ale don bun in hi chipha chun Jon jong Lannister te in sung to aha ki khit be lo uchu a hetai insung michi hi wangun koi man thupi a koi be se lo chu a hilhonin a hi golnop kichai azanin Stark in aloinu koma Lengpa right hand a pangdia achi ding thu asei pe nin Caitlyn in lekhathot khat asopinu Liza Arena kun amu in hi Liza Arryn hi anjwa thipa Lengpa right hand a pangpa Jon Arryn aloinu chu hi e hichi lekhathot achun aloi pa thi chu normal a thi hilovin Lannister ten athah a hi tin jang pe in ango ajing tan hi chipha chun Caitlyn jong alung akichatan aloi pa Ned Stark koma achi ta lodin atim tan hi ahin Stark in hitia Robert in sunga thilsu ho chu hoto pi zo in ka kitho pi angai adi ham ata ham ka holdo pi angain King's Landing ka chilawa haimo ahitai atitan hi alang khana Daenerys Targaryen to khal drogo chu akicheng hlon tan hi Jorah Mormont kiti pasal khanin ki pa thilpi ahong nein hi chule ama hin Dothraki pau le Daenerys pau he ji chun translator ti chu pau le do a pangdi he ama hi Westeros gamkaya slave ti chu so a kiveimi so dinga mi ho anazu ji ahin hichi hi agam kaya ben ki bol hi ji achu Westeros apatna anano do khat chu hi izem tia alim amel akimu kit ngel ngelale athadi wa himaye chule ki pathil pe in dragon atui thum Daenerys in amube in hi ahi chu kum sot ta masanga pat dragon ho akimu pha talo se Halloween phachi dungzuya atui jong hi songa ki su do hitan ahiya thillui neigundinga chu thilpe a ape wa hi tun Winterfell langa Ned Stark chapa Bran Stark chu akimang chabe se talo indan sanga aga kaltowin a hile kidang ta in Cersei to Jaime Lannister ana chon set petlon aga tu khan Jaime in ahin mu do aphanin Bran chun mi koma seido khan te tin indan chung window apa chun ason hlan thiding ham hingdi ham aban chule Jaime te ni ucha kilungsi na thugu hi ichana asel lo hlandem ti aban bana inangai kit diu hitai hiti chun episode 1 chu akichai tan hi thusim hi nomna sa nangai no male comment hin bolwin lang lungse ta in support nin bol jingun tin kahin team kinuwe dunia din hichan chun ngau hitin next episode na din anaki go kitaw hite kakipa e